I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan Minecraft tutorial. Dugo vremena nismo snimali ništa vezano za Minecraft, pa eto odlučio sam da ovaj tutorial bude o tome. Znači ovog puta ćemo pokazati kako da vozite auto u Minecraftu. Pošto uopće u Minecraftu to nije moguće, naravno u pitanju je mod. A evo što taj mod radi, znači možete da ovako stvorite neki auto, da uđete u njega, Final F5, i da ga vozite. Tu imamo i motor kojeg sam prije toga stvorio. Ajde da izađem da vam pokažem znači koliko toga ima. Ovako tu su automobili, znači ovo sve su različiti auti, različite marke automobila, različite boje. Recimo imate Audija, ajde da uzmemo ovako dosta toga. Pa vam prosto mogu pokazati. Ne znam zašto se stvorila dva. Mislim sam uzeo neke od njih. Na nekim mjestima su stvorila dva, ali nema veze. Znači sve su ovo automobili, pa hajmo sada na desktop da ja vam pokažem kako to napraviti. Dobro, evo nas na desktopu i sad ću vam pokazati šta sve trebate da skinete. Kao prvo idete na ovu stranicu, naravno za svaki mod vam je potreban ovaj Forge. Vi skidete ovu ovdje verziju, znači 1.6.4 preporučena, i kliknete na installer i dobit ćete ovako nešto. Pokrenete i idete na OK. Ja ne zato što sam već instalirao, ali bilo bi dobro da, u stvari ne bilo bi dobro, već morate to odraditi prije, samo dok uđe u Minecraft. Znači morate da pokrenete na 1.6.4 verziji, gdje ona pokrenete prije toga na 1.6.4 da bi Forge se mogu instalirati. Kada skinete Forge idete na ovu ovdje stranicu flancemod.com i idete ovdje na download and install. Sačekat ćemo malo pošto stranica nešto slabo učitaje se. Ok, i vi skidate 4.1.1 verziju za 1.6.4. Mnogo mi nerviraju ove reklame što stalno. Možda 4.0 i 4.0.1 i 4.1, znači sve sa 1.6.4. Kada skinete to, idete na Content Packs i ok, sad ću ponovno reklame, samo da ja njih iksiram da mi ne smetaju. Znači vi ovdje imate puno modova, možete bilo koji, najvažnije je da pratite samo koje verzije odgovara. Znači recimo daj da nađem neku drugu verziju, ne samo 1.6.4, recimo ova kaže 1.7.10, skinete 1.7.10 čekaj gdje je, 1.7.10 instalere Forge i skinete 1.7.10 verziju ovog Flance moda. Samo ja nađem gdje je taj mod za automobile, mislim da je na 5. Da, evo ga, Pokers Garage 3.0, njega skidate, kaže zahtjeva, gdje no piše, potrebno je Minecraft 1.6.4, to već imamo, Flance mod 4.1 ili 4.1.1, to sam već pokazao, i traži ova dva moda, to jest paka. Njih isto možete naći ovdje, ja ću vam ostaviti linkove, ali neću sada, samo im gdje je taj simple, evo ovaj recimo, i dole negdje ispod, evo ga, i ovaj trebate skinuti. Uglavnom linkovi su u deskripciji, i kada sve poskidate, znači to su ta tri moda, Pokers Garage 3.0, ovi dijelovi, znači nakon što ste instalirali Forge, potrebno je znači Ctrl+, ne Ctrl+, već ovaj Windows tipka plus R, ili ovdje odete, kucate Run, ukucate ovo ili može bez ovih procenata, tačka Minecraft i pojavit će se mods folder, tu ubacite ovaj Flance 4.1.1 i ponovo pokrenite Minecraft. Znači odaberete ovdje Forge mod i pokrenete.
Sad sam ja pokrenuo, a nisam trebao, tako da ću izaći, sad će to da se očitaje. Samo da ja to brzo isključim, pošto neću sad. Ok, i pojavit će vam se folder flan i tu ubacite ovo troje. Tu pastujete i ponovo pokrenite, znači to, pokrenite Minecraft i znači vrlo je važno da pratite ove korake jer znači sve verzije moraju biti iste i morate provjeriti šta mod sve zahtjeva jer bi moglo da vam izbacuje kakve errore, greške, uglavnom najvažnije je da pratite sve ove korake. Eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog Minecraft tutoriala, nadam se da vam se svidio jer ako jeste, lajkujte ovaj video, isto tako subscribeujte se na moj kanal i to bi bilo to.